Ndvunankulu Mmiso Russell Dlamini welive leMaswati ubonakale aya kuKhumalo sikalule emahlombe avuse Mamasela amkhomba amdlongota ambita ngemlikhisi athi Khumalo lo nguye lolikha tindzaba atilikhele bemaphephandzaba. Ndvunankulu lebekatfukutsele aganela unwabo abefuna kumdubula ngencindi nini noma nini ngekusho kwembiko weSwaziland Democratic News. Khumalo longuminister wakaCommerce naye-ke akayithathi kalula lendzaba ngoba ubonakala sekakhwica libhuluka khica nelisheti wabonakala sekafinyela eMasivandam sekalungele kumdubula ngelunyawo Mmiso Dlamini ngoba besekacantsuke kakhulu yena ucobo lwakhe Khumalo besekaganela kokwane ekulandzela lenkulumo yokuthi yena kuthiwa ngumlikhisi uvakala akhuluma amagama athi ngidakufunda lolunyawo ngikushesha mina wena Russell mawutangedzelela Russell naye lebese kababa angumlilo uvele wakhwica wabonakala sibhayela asasigaya sikhafulela asishwila sibhakela sangesincele asishwila babonakala sebachilita titulu bavula indzawo bavula iground thulidladla nguye loyo sakaphakamisa athi dvaba akuhlaba inyanza leyo akhala alamula inkosi ibusise.